Evo, iduća prezentacija, Iva Šikić-Vrgašević sa Šumarskog fakulteta, posljedice građevinskih radova u urbanim područjima na stabla u gradovima. Dobar dan svima. Evo, baš mi je drago, ne znam ko je radio raspored, ali ovo je sad bio jedan makro pogled i sad se spuštamo jedan mikro. Zapravo ću ja danas govoriti, možda je ovaj službeni naziv dugačak, ali zapravo stabla, građevinski radovi i kako to zapravo u praksi funkcionira i što bi zapravo bilo rješenje da se neke stvari maksimalno preveniraju. Ja ću zapravo odmah u glavu krenuti sa nekakvom pravnim okvirom s kojim mi zapravo o kojem možemo pričati, na temelju kojeg smo zapravo i planirali naše istraživanje, a to je odluka o komunalnom redu. Ima tu dosta dopuna i tako, ali dakle stabla kao riječ samo onako informativno se spominju 17 do 26 puta, ovisno kako kojoj izmjeni. I tu su neki konkretni članci koji zapravo problematiziraju građevinske radove i stabla. Svi oni su vrlo šturi i kada bi ovu odluku o komunalnom redu kao nekakav dokument usporedili sa dokumentima koji neki drugi gradovi imaju, onda bi vidjeli da su to opsežni dokumenti sa konkretnim savjetima i mjerama i kako i sve vrlo detaljno napisano i to vjerojatno u većini slučajeva stvara osnovni problem. Što se tiče samog istraživanja, dakle, lokacija je izabrana s obzirom da nam grad vjerojatno ne bi dao drvored po kojem bi onda mogli orati i kopati. Izabrana je Dotrščina kao nekakva urbana šuma gdje, naglašavam, jesu uvjeti puno bolji nego za većinu drvorednih stabala i ono što je zapravo bila ideja da u nekakvom kontekstu da se jako puno toga radi po gradu i da jako puno infrastrukture se u zadnjih nekoliko godina počelo mijenjati, popravljati i najčešće se nalazi u zemlji, u zoni korijena, neposredno uz blizini stabala ili su stabla na samoj infrastrukturi ili kod obnove nekakvih zgrada koje su nastradale od potresa ili su jednostavno došle u fazu obnove, vrlo često stabla i ta zelena površina oko tih građevina budu zanemarivanje. Samo kratko o samoj metodologiji. Dakle, imali smo kontrolu, imali smo 3 tretiranja, znači radili smo iskope koji su najčešće kada se mijenja nekakva linearna infrastruktura, hoćete vodovod, plinovod ili nešto treće, i radili smo nekakve rovove koji su zapravo bili toliko dugački da zapravo obuhvate tu nekakvu kritičnu i najvažniju zonu korijena i da zapravo sa jedne strane potpuno prekinemo korijenski sustav. Naravno, riječ je o prirodnom šumskom ekosustavu, dakle riječ je o šumi, moramo uzeti u obzir da ta stabla su međusobno povezana, da ona komuniciraju i imaju jako puno prostora i da jako puno korijena ostaje, ali svejedno, evo, radili smo te iskope na različitim udaljenostima. Do udaljenosti smo došli do nekakvog ekstremnog slučaja gdje se dakle kopa praktički do debla, ne praktički nego doslovno, na 1 metar i na 2 metra, zato što se zapravo kroz te komunalne odluke spominjalo da ako je bliže od 2 metra potreban je zahtjev da neko odobri da se smije. Dakle, takve nekakve mjere su postojale pa smo po tome i formirali same zahvate. I dakle, ovo je lokacija, tu su vam lokacije svih stabala i sad proces, nije ideja bila samo reći da li su ta stabla sigurna nakon iskopa ili nisu. To je ono osnovno što nam je važno kad govorimo o urbanim područjima, zato što nam sigurnost ljudi i ljudi koji borave u prirodi, hodaju po ulicama je iznimno važna, ali s druge strane nas je zanimalo da li će takvi zahvati koji su vidljivo invazivni utjecati na vitalitet tih stabala. Dakle, da li će na njihovoj staničnoj razini, dakle skroz duboko u njihovom tkivu, doći do nekakvih promjena. Ono što smo koristili, dakle, prvo smo napravili iskope. Prije samih iskopa smo napravili potezne testove, to je jedna standardna metoda, vjerojatno dio vas je čuo za to, gdje vi zapravo stablo potežete, stavljate senzore na njega i potežete ga do kontroliranih uvjeta da nema trajnog oštećenja i zapravo gledate koliko se to stablo koliko je trebalo da dođe do određenih vrijednosti, određenog odmaka, pri kojoj sili. I to vam zapravo govori koliko jak udar vjetra je potreban da bi to stablo stvarno se izvalilo, puklo, palo i napravilo neku štetu ili nekoga ugrozilo. A drugi dio metodologije je bio vezan, dakle, uz mikroizvrtke.
to su vam ko mali crvići, mali segment stabla koji zapravo uzima zadnja 2 do 3 goda, ovisno o građi stabla, i oni idu cijeli proces dehidracije koji se inače zna primjenjivati i u patologiji i u nekim drugim strukama, gdje vi zapravo možete dobiti vrlo kvalitetne anatomske preparate da vi histološki možete analizirati te uzorke. Što se tiče samog poteznog testa, dakle, on se uvijek radi tako da se poteže 3 puta uzastopno i mi smo to radili prije i nakon tog tretmana, odnosno iskopa, i ono što je zapravo utvrđeno da je došlo do statistički do značajnih razlika primarno kod tretiranja na 0 metara, dakle najekstremniji zahvat, u usporedbi sa kontrolama, dakle prije i poslije, što zapravo govori da ako stvarno, a ima puno slučajeva, vi stvarno kopate uz samo stablo i nakon toga nema nikakvih mjera kojima vi provjeravate da li su ta stabla ok i da ih ne pratite, nemate nekakav monitoring tih stabala i njihove sigurnosti kroz nekakvih par godina, može se stvarno dogoditi da vi riskirate da dođe do nekakve štete. Ono što bi tu naravno voljela naglasiti je to da ova stabla imaju većinski dio svog korijenskog sustava. Kada bi ovo isto napravili na nekom drvoredu koji već ima ograničen prostor i dubinski i u širinu, dakle volumen tog tla je izrazito mali, bilo bi vrlo upitno kako bi stabla reagirala. I evo, ako grad Zagreb da jedan drvored da probamo, ja sam voljna ponovo kopat kanale. Što se tiče anatomije, dakle, to su vam ti histološki preparati, samo osnovno da za nekog ko se uopće ne bavi time, dakle, stablo raste tako da svake godine stvara novi plašt, to učimo i djecu u Maksimiru, jel da? I zapravo dolazi do aktivacije kambija. Kambije je stanište koje se onda odredi što će biti i tu se formira to rano drvo, takozvano, i unutar tog ranog drva glavna uloga je da stvori provodne elemente, traheje, koje će na početku vegetacije, dakle taman sad u ovo vrijeme, kada je tlo dovoljno toplo, povući vodu, dovesti ju do svih dijelova stabla kako bi stablo krenulo u novu vegetacijsku godinu. I zapravo, kada korijena nema, naša ideja je bila da vidimo kako će stablo reagirati. Ako nema iz čega vući tu vodu, da li će se to odraziti na formiranje stanića i tog ranog drva. Ono što, nažalost, nije utvrđeno, mislim, možda i na sreću, da zapravo nema statistički značajne razlike. Ono što je vidljivo, da kod tretmana, a to je ova plava, na 0 metara, dakle u samo deblo iskopa je vidljiv taj pomak. Vidljivo je da su te otvori, znači ti lumeni, zapravo smanjeni i udio njih je bio nešto manji. Ono što je trenutno u planu, idući tjedan krećemo, ovo je nekakav kratkoročni utjecaj, sada ćemo nakon 2 godine ići u nekakav dugoročni utjecaj da vidimo kako su stabla se ponašala u zadnje 2 godine, zato što je taj dugoročni utjecaj naravno važan. Sad, glavno pitanje i zašto uopće sve ovo i otkud je došla nekakva ideja za samo istraživanje je to da su stabla sastavni dio bilo kakvog projekta, sastavni dio prostora, dakle zelena infrastruktura uglavnom uvijek ima i neka stabla i nažalost kroz praksu i kroz naše izlaske na teren prilikom izrade nekakvih elaborata se vrlo često događaju ovakve stvari. Gdje vi dolazite na gotov čin, dakle tu malo toga možete, najčešće nije planiran novac za sanaciju, zato što nikom nije palo na pamet da će biti potrebno financirati nekakvu sanaciju, a s druge strane mi moramo biti svjesni da ta stabla imaju vrlo važne funkcije koje nam osiguravaju. Ovo konkretno 2 lijevo slike su park u Rovinju, koji je prekrasan, uklopljen je u šumu, ali ovo je isto tako, nažalost, druga strana prilikom građevinskih radova. Ovo desno je Novi Zagreb prije par dana, radi se parkiralište, pa su eto sad zvali šta sad s tim. Nažalost, mislim da ništa s tim, ali u redu. Kada govorimo o tim funkcijama, spominjali smo ih danas i u prethodnoj prezentaciji je bilo puno riječi o tome. Dakle, postoje različiti tipovi zelene infrastrukture, ali ja koja se bavim stablima bi u svakom slučaju rekla da stabla osiguravaju neke vrlo konkretne i važne utjecaje za nas i ono što je važno kod samog
planiranja i toga da pokušamo zaštititi ta postojeća stabla, je vi možete ukloniti stabla, vi ih možete oštetiti i onda ćete ih morati maknuti i možete imati zamjensku sadnju, ali morate biti svjesni da ovo stablo da dođe do ove razine i da počne ostvarivati sve te funkcije o kojima mi pričamo u dovoljnoj mjeri da zapravo možemo osjetiti nekakav učinak, mora proći između 30 do 60 godina, ovisno naravno o jako puno čimbenika. Tako da mislim da bi nam svima u kontekstu klimatskih promjena, u nekakvom kontekstu ulaganja u zelenu infrastrukturu prije svega trebalo biti važno ne samo sadnja, nego zapravo i čuvanje ove postojeće vegetacije, znači postojećih stabala koja su već dovoljno zrela da pružaju sve ono što od njih na neki način očekujemo. I ono s čim bi završila je zapravo, evo, ovo je 4. paviljon našeg fakulteta i Agronomskog fakulteta. To je zapravo dio obuhvata parka Maksimir. Dakle, radi se o zaštićenom području i nakon procjene elaborata, ja ću naglasiti, ja sam na teren došla kad su bageri bili unutra, već je jedna breza pala na traktor, svašta se tu nešto izdogađalo, mi smo tek nakon toga svega bili dovedeni na gradilište. Rezultat je taj da je ostalo 66 od ukupno 94. Treba naglasiti da je njih 10 uklonjeno zato što su se promijenili nekakvi standardi i ovdje je morao biti vatrogasni put, pa je jako puno stabala nastradalo, ali to je nešto što ne možemo promijeniti. S druge strane, bilo je nekih slučajeva gdje po meni se uz dobru prevenciju, uz suradnju, uz uključivanje nekoga ko se bavi stablima, nekoga ko zna, ko gleda prostor možda na neki drugi način, mogu prevenirati neke posljedice koje nužno nisu pozitivne, pa tako, na primjer, zbog ovog bunara i ovog bunara koji su prema ljudima iz gradilišta mogli biti pomaknuti, dakle nisu morali biti tu, su se neka stabla mogla spasiti. Tako da, eto, mislim da bi zaključila zapravo da sa pitanjem vama, odnosno odgovorom na pitanje zašto je važno uključiti struku, dakle prije svega zbog prevencije gubitka tih stabala, zbog svih opće korisnih funkcija koje one nama pružaju i naravno kako bi smanjili konflikte infrastrukture. Jer sigurno da se od procesa planiranja, od nekakve ideje pa provedbe i samog rada na gradilištu, puno toga se može zakomplicirati, ali sam sigurna da se puno toga može i riješiti ako se možda pokušaju naći neki noviji i drugačiji pogledi na problem koji je uvijek prisutan. I evo ovdje je 5 borova istog hotela, istog gradilišta koje su smatrali iznimno važnima zato što zapravo formiraju nekakav glavnu vizuru sa tog hotela. Može se. Znači ova stabla su tu i dalje, zdrava su, dobro su, ne suše se. Dakle, cijelo gradilište, cijela aktivna zona gradnje je bila oko tih stabala i ona i dan danas tu stoje zato što se o njima mislilo na vrijeme. Eto, toliko od mene, hvala vam. Evo, hvala Iva, bilo je super zanimljivo. Molim vas pitanja. Izabela Kuzle, Hrvatske šume, radna jedinica urbano šumarstvo. Odlična prezentacija i pohvalila bi ovo i dala možda jednu novu ideju. S obzirom da dugogodišnji staž imam na Park šumama grada Zagreba i znam koliko su nam šume ugrožene zbog konfliktnih zona, odnosno zbog blizine gradnje uz šumu, dolazimo do toga pojma opasnog stabla, odnosno opasnih stabala, odnosno gubitka naših najvrijednijih prostora, to su te urbane šume podsljemenske zone. Pa evo, jedno istraživanje, osim na ovim parkovnim površinama, spomenuli ste Dotrščinu, ali više bih rekla da je, na primjer, ugroza osim komunalne infrastrukture, odnosno građevinskih radova, kud i kamo, jedina dobra preventiva je dobro prostorno planiranje da nam urbane vile, gradnja ne ulaze u prostor šuma. A posljedice toga vidimo u ogromnim količinama. Da. Hvala. Evo, hvala Izabela. Ima li još pitanja, komentara? Dijana Hršak, javna ustanova Zagorje zeleno. Isto pohvaljujem temu i prezentaciju. Pa evo, kad ste krenuli, da se neko pita da odobri rušenje stabla, ko se pita, mislim to pitam sad sve,
nas ponekad pitaju, iako nije zaštićeno područje, ali najčešće nas dovedu pred gotov čin. Ovo isto što ste vi spomenuli kao problem. I imamo slučaj spomenika parkove arhitekture gdje se zbog jednog građevinskog objekta srušila su se 2 hrasta. Jedan je ostao i to je ostao za inat. Taj hrast je u neposrednoj blizini samog objekta, oštećeno mu je korijenje i pitanje je koliko će taj hrast opstati. I onda još konkretno pitanje, da li se ovi rezultati koje ste provodili, da li oni ovise o vrsti? Da, zasigurno ovise o vrsti. Ovo je dio mog diplomskog rada iz kojeg će sa nadogradnjom zapravo izaći nekakav rad. Da, ovisi o vrsti i primarno ovisi jednostavno, vi morate uzeti u obzir da ta stabla rastu u nekakvim uvjetima, neka su otpornija na sušu, neka nisu. Dakle, ako uzmemo sve nekakve negativne čimbenike koji utječu, naravno da ona stabla koja mogu bolje podnijeti te urbane uvjete će vjerojatno i bolje reagirati kada im nešto još dodatno negativno napravimo, ali da bi mogli tvrditi nešto konkretno, ovo je konkretno hrast kitnjak, ali da, na anatomskoj razini... A breza? Breza je svakako još gora. Breza ima meko drvo, breza je pionirska vrsta, dakle kraći je vijek trajanja, dakle jednostavno je prirodnije. Sad na prvu odmah da će ona, prije će ući patogen kad uđe on će jednostavno prije razgraditi to drvo, dakle to je jedan proces vrlo brze degradacije onda u takvim slučajevima. Samo još komentar, šteta je da u pravilu sva ta rješenja u gradnji idu na uštrb prirode i da bez obzira što je možda drvo bilo prvo, ne pita se struka najčešće i ide se na rušenje. Da, tako je. Da. Hvala. Evo, ako neko još želi komentirati. Evo, bude Stipe. Poštovanje svima, Stipe Tutiš iz grada Zagreba. Bilo je više pitanja, a i sad se ponovilo, pa i u onoj drugoj dvorani, da ne postoji postupci, procedure ili tijela koja odlučuju i određuju o tome kako i na koji način tretirati stabla. U ovom slučaju ajmo se koncentrirati na stabla ako je to pitanje, iako se može reći za sve druge zelene površine, odnosno elemente. Bilo da su zaštićeni, bilo da su zaštićeni GUP-om, Zakonom o zaštiti prirode ili Zakonom o zaštiti očuvanju kulturnih dobara itd., da ne dužim. U procesima ishođenja akata građenja ne možete izbjeći situaciju i mogućnost da investitor, odnosno projektant ne dođe u ovom slučaju danas na e-konferenciju, odnosno e-konferencija do tijela koje odlučuje, određuje o tim pitanjima i daje ili ne daje dopuštenje da se nešto makne, ukloni ili da mjere nekakve i tako dalje, ili odbije u potpunosti prihvatiti projekt, znači kroz proces posebnih uvjeta kad se radi o aktima građenja, odnosno u postupcima koji nisu građenje, ali imaju neke elemente infrastrukture, isto tako se daju odnosno uvjeti, odnosno mjere. Jel? Ovisno o tome na kojoj lokaciji se stablo ili nekakav zeleni element nalazi. Sad, drugi par rukava je praksa. A praksa zna biti često da ili nemate kapaciteta odraditi nadzor ili na terenu se nešto drukčije promijeni u odnosu na projektirani projekt ili milion drugih uzročno-posljedičnih veza koje sad nema prostora da ih se komentira. Jel? Ali postoji procesi, postoje tijela koje bi se s time trebali i bave se zapravo. Hvala Stipe. Evo, morat ćemo završiti, iako vjerujem da bi bilo još komentara na ovu temu jer je zanimljiva.